Kublaya pi waro ki pralog ki wasnyaw suk wo ap ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wada Sdang biang ka Isreal wo attack ya ka Palestine te ton Sdang ki kubor sachi sin kari Isreal da attack biang ko ya ka Palestine wei waro ka wi ka perthai da suki ko nei bha mto ka Ukraine da tweet da wi ubro warok kawi ka perthai da busy ko haka thma ba ha perdi ka ri Russia wa ka ri Ukraine we da klot da thla ki ye wale ki terrorist ka Israel ya ki nong Palestine hei wa nin ka sngi da em ka wi ka khana kan thai ka wadang khandis nem irta dapat we da wir yong bru ka pli hadin wada pedung Ukraine hajan ko ha Palestine ini ijia da jia I ha Palestine we mto ha Ukraine Iod yang wi Ukraine wano da kichipai ka Israel haka wi ka khana Palestine ka wadang khandis nem irta hakandon ka Damascus gate haka occupied city ka Jerusalem nin kasngi da panwir yong bruway da panmanso iyaka way da emle ka wi ka video ka wada panyo wadat ki pulit ka Israel ya ka wi ka khana Palestine ka wadang khatsans nem irta hadin wada hiya thma ka Russia ha Ukraine warok ka wi ka perthai da ongko no war no war no war tang wakwa o ukali wa ile ka perthai imsol ko ya ka problem ka Palestine wa ka Kashmir ile watok ki muslim mo da tweet da wi ubro de emle ki wa tweet kamni ka Israel was dang wo attack we wo takti ya ka Palestine ka Israel mut ko boy ki media dang bon kam ki ha kathma ha pradi ka Russia wa ka Ukraine we wo yo la da le ben ne attack ki ya ka Palestine